Ángel La Ciencia. bakunzi ba Emitego Sport ko usanga tubashuka muri hirya no hino katavuye mu kundi mugwe neza kandi banakomeza barinde nkuko usanga tureba mu mikino tuzana amakuru yacu akadore mu kipe ya Manchester United aho tuvuga ko umusore Rashford agiye kumara amezi arenga 2 hanze atagaragara mu kibuga bitewe nuko hari imvune agiye kumarana amezi 2 yose akazaga ku kibuga mu mpera z'ukwezi kwa 12. Iyi mvune akaba yajyanye mu gikombe cy'Uburayi ariko akaba agiye gukorerwa operation vuba ahangaha. Danny Ings rutahizamu kipe ya Southampton w'imyaka 28 Tottenham Hotspur imaze gutangaza ko uyu Danny Ings ari ugomba kuzasimbura Harry Kane ko byagenda kose ko Danny Ings ari we ushobora kuba yasimbura Harry Kane yaba muri isa cyangwa se zitaha kuko isaha n'isaha Harry Kane ashobora kuba yagenda. Umuzamu Gigi Donnarumma w'imyaka 22 akaba ari umuzamu mushya wa Paris Saint-Germain aho yamukuye muri AC Milan. Uyu musore akaba yamaze kwerekanwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain ko umuzamu wayo mushyashya. Jacques Riis rutahizamu ku myaka 25 Aston Villa yatanze gasopo ku ikipe ya Manchester City ko umusore batagomba kumugurisha amafaranga ari munsi ya miliyoni 100 z'amapawundi. Umusore kandi yifuza gukinira ikipe ikina Champions League kuko abona ariho yazubakira izina kurusha uko agomba mu ikipe ya Aston Villa. Renato Sanchez umusore w'umunyaportugal akaba rutahizamu ikipe ya Lille. Ikipe ya Liverpool yatangaza ko umusore ikomeza kumwifuza bitewe n'uko uyu musore babona ko arusha gusimbura Jorginho igihe yabavuye mu ikipe ya Liverpool. Balotelli AC Milan amaze gutangaza ko uyu musore amaze kumvikana ko yamaze kumwerekana yabaye umukinnyi wa AC Milan bidasubirwaho. Umusore Chris Baka rutahizamu ikipe ya Villarreal tayari yamaze kumvikana n'ikipe ya Granada baza kumwerekana umukinnyi wa mushyashya. Granada yamaze gusinya uyu musore kuko babonye ari we rutahizamu bifuza ko yafasha muri iyi season. Alex Telles ikipe ya AS Roma ikaba yifuza uyu musore ariko Manchester United akaba ari igomba kuza gukemura ibintu kuko Manchester United ari ifite ubasho kuba yamutanga cyangwa se nimutange ariko ikipe ya AS Roma yifuza ko Manchester United yatiza uyu musore muri AS Roma kugira ngo abafashe muri iyi season bitewe nuko ubahuje umwanya cyangwa se bakina ku mwanya muri Luke Shaw ari hejuru cyane urangije n'uyu musore Alex Telles ugasanga rero Luke Shaw yaba mubangamiye cyane akaba ariyo mpamvu n'uyu musore yifuza kuba yava mu ikipe ya Manchester United akajya muri AS Roma. Emmanuel Okitele ku myaka 23 akinira ikipe ya Sassuolo. Ikipe ya Arsenal ikaba itangaza ko yifuza uyu musore ariko ukabona ko nta mahirwe menshi Arsenal ifite kubera ko ikipe ya Juventus iramwifuza. Umusore nawe rero akaba yifuza ko wajya gukina ikipe ya Juventus kuko ariyo kipe igaragara ko ariyo ikunda gukina Champions League kandi ariyo kipe ikomeye kurusha ikipe ya Arsenal. Amahirwe menshi akaba habo ikipe ya Juventus ko ishobora kwegukana uyu musore. Antoine Griezmann ikipe ya Chelsea ikaba yifuza uyu musore ko ashobora kuba yayikinira ariko akaba yaza muri Chelsea nk'inizanyo. Bakunze ba Chelsea mukomeza mutegeze muze kwira ko ibi ngibi bishoboka ko uyu musore ashobora kubakinira akaba yaza nk'inizanyo mu ikipe yanyu ya Chelsea. Reka dusoreze ahangaha amakuru yacu nakagaruka tuzasubira ubutaha. Bakunze ba Emitego Sport turi kumwe. Ciao ciao.